Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sadaqallahul azim wa ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal kiram, saya muliakan, saya hormati orang tua kami, ayahanda Pak Hayum selaku ketua pengurus masjid kita yang sangat cantik ini, bersama seluruh jajaran panitia yang mensukseskan kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya muliakan, saya hormati ayahanda, teman-teman lebiki, Bapak Haji Muhammad Yunus Panaumi selaku anggota DPRD Kabupaten Wajo. Mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga oleh Allah, disehatkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah. Amin ya rabbal. Saya muliakan, saya hormati Bapak Camat bersama seluruh jajaran perangkat pemerintah kecamatan serta pemerintah kelurahan, pemerintah desa yang sempat hadir pada siang menjelang sore hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Majelis taklim yang cantik-cantik semuanya. Ada yang kuning-kuning, ada yang ungu, ada yang putih, abu-abu, hijau, merah, semua sudah ada di sini lengkap. Ya. Tentu ada dari Hawa As'adiyah, ada dari majelis taklim masjid kita. Mudah-mudahan semuanya senantiasa disehatkan oleh Allah dan dijauhkan dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Nah iya maulu'e sidi kegiatan tahun-tahun ipegau. Betul tidak? Tahun-tahun imam maulud. Cuma kadang-kadang mega tahu tijo ke joka maulu dena pahangi aga yasa maulid, aga yasa maulud. Ia mi bawa niseng maka da kotojo ka maulud mandreki telo. Selesai. Ia mi robawan apa-apa. Baka tungke tahun yobi pacaramai nasengi tahu macam-macam rama nari ko maulud itawe. Ia ko angkasina carita tahu maka dan kau ustaz ko macam-macam rama yesi yobi. Maka dan niga ustaz terkenal iya sinobi tungke tahu iselle ustaz macarama. Nah iki kadang-kadang macam-macam ustaz macarama tapi makko menemui gau napa kampung. Ia masam pajang matoi. Ia mati dulu mak gosip matoi. Ia mati dulu kedo salah matoi. Ia na yasan iundang ustaz yasan maca na ikiade gagalingan na ustaz pabari solang. Aga yasan ustaz pabari solang, Bapak Ibu, yasan pabari solang. Ia ko ase itapang, ase matum masuk pabari solang asana. Betul tidak? Hah? Jadi ko angka ustaz pada moi purana macarama na dena pura macarama de matoga aga to mas sempajang berarti itu ustaz pabari solang asana. Ya mudah-mudahan tanya to ka ustaz pabari solang. Amin ya rabbal alamin. Ya mati dulu mana mas sempajang insyaallah. Ya. Bapak Ibu, Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Yang ingin saya sampaikan di sini, tujuannya Nabi tai pancaji kolinoi sebagai Nabi besar. Nah sabak dega ga Nabi yang disebut Nabi besar oleh Allah kecuali Nabi Muhammad. Dega ga Pak? Si garata na Nabi Yusuf, dega ga kolalena akorange Nabi besar Yusuf alaihi salam. Si garata aga si sogi na Nabi Sulaiman, dega ga kolalena akorange Nabi besar Sulaiman alaihi salam. Si acca-accana Nabi Musa, mak bicara sininna olok-oloke, bahkan mak bicara si bawa bere-bere, dega ga kolalena akorange Nabi besar Musa alaihi salam. Tapi satu-satunya Nabi yang ada dalam Al-Quran sebagai Nabi besar adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, Bapak Ibu, agama Nabi Muhammad melumpuh. Apanya Nabi Muhammad yang besar? Halo? Bu, siaga nih, amau kata jokai. Agama Nabi Muhammad meraja. Dia pagamisang iba. Nabi Muhammad apa hangin? Benengnya amat jangan disebut Nabi besar, pasti ada dalam Al-Quran Nabi Musa sebagai Nabi besar. Benengnya karena pangkatna tentu angka Nabi Sulaiman. Benengnya karena gartakna tentu ada Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi di dalam Al-Quran Pak, satu-satunya Nabi yang disebut Nabi besar adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa penyebabnya? Maka dia pun Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, kamu sebagai Nabi besar bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, bukan karena kegantengan, bukan karena kekayaan, tapi karena apa? Khuluqin azim, nasaba ampekedo nama kesing, akhlak nama kesing. Jamaah dirahmati Allah. Jadi tujuannya Nabi tadi diutus di dunia ini Pak, yang pertama itu adalah wa ma bu'istu liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak manusia. Nah sempurnakan ni ampe kedona rupa tahu. Maka dapat kogi ampe kedona Nabi Pak. Sebelum datang Islam, sebelum datang Nabi Muhammad, bayangkan Pak, anak-anak na pobene indona. Indone na bulakai anakna. Bahkan kadang-kadang masih lesura siala. Bahkan sebelum datangnya Nabi Muhammad, Pangulut Umar bin Khattab masih punai anak makunrai nalam tua-tua anaknya. Bahkan jemaah dirahmati Allah, degaga aturan sampai-sampai amboe napobene anak makunraina. Bahkan sama silesura adik kakak siala Pak. Karena kenapa? Karena dianggap wanita adalah pemuas hawa nafsu. Maka datang Nabi Muhammad memberikan sebuah ajaran yang sangat mulia. Maka iko amboe de tu nawat dimu pobene anakmu. Iko anake de nawat dimu pobene indokmu. Masapi sesisem de tu nawat di kosiala. Semua diatur oleh Nabi. Maka Nabi disebut sebagai makhluk mulia yang menyempurnakan kedo-kedo na tau eturi lebuk na lino. Itulah sebabnya Nabi disebut khuluqin azim, ampe kedo na maraja. Bapak Ibu, Nabi tak mapamula melok tak matindro, letuk matindro tak paimang kurang mana kina Pak Guru carana. Mapamula masedita, letuk matindro tak, mapamula melok tak mandre, mapamula melok tak tama WC, mapamula masu tak boleh bolata. Na Pak Guru mana kina Nabi tak? Coba lihat Pak. Masuk WC, maka dia Nabi tak dahulukan kaki kiri. Di dalam WC tutup kepala. Apa gunanya? Siapa orang yang masuk dalam WC membiasakan tidak menutup kepala dan berlama-lama di dalam WC, munruman nawa-nawa, maka dia Nabi tak yakin tahu rengi tu tahu nak kena lasa majnun, nak kena lasa gila. Ya kon kata na puji menghayal lalu na WC biasa ya tu sebelum meninggal dunia gila-gila yolo. Coba Pak. Nabi mengajarkan, ya kotama ki WC dahulukan kaki kanan apa kaki kiri? Kaki kiri keluar. Nah, pintar. Tanrana puramana matika. Apa dibaca? A'udzubillah. Ya naro bawang. Kode nama dia apalah ya? A'udzubillah. Selesai. Ya komelok di malampe
bismillahi a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Melo lindrung ripong Allah Ta'ala boleh akka solangan na setamburane we si bawah setamakun raya. Itu kan? Nabi na Pak Guru ki melo ki masuk oleh WC angka bacana alhamdulillah. Maponcok niero. Melo ki manre agai baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Itu Pak. Perlu mana sih tongan ya guru yoro? Ya, perlu mana Pak? Nah sama ini Pak guru Nabi ta. Dan Nabi ini Pak mengajarkan tidak salah-salah. Sininna gautang ke mana bacana. Masuki boleh-boleh na Pak guru ki Nabi ta baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Maka dia Nabi ta nigi to salengi bolana na baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Nah harangan ipong Allah Ta'ala ya tu tawe de elrewa bolana de gaga barakka na pulia. Jama-jama tamak barakka. Baine tamak barakka, wija-wija tamak barakka. Magai riolo tan risaleng na bolai denang kaya lupai bacawi mapasawa lo ripong Allah Ta'ala bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Coba Pak. Masuki boleh-boleh mendre ki yase na kendaraangi. De pagaga oto, de pagaga motor na Pak Guru memang ni nabita. Agai baca ko to mendre yase na oto. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ya baca Pak. Maluru ila lengi subhanallah subhanallah subhanallah. Leko-leko ila lengi hasbunallah hasbunallah hasbunallah. Turut-turungi masya Allah masya Allah. Tumpu yotoi Allahu akbar Allahu akbar. Tak tumpu otoi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kamana bacana Pak? Acana nabita. Saking acana nabita, jangankan urusan pekerjaan Pak, urusan ranjang diajarkan Nabi. Itu kira hadisnya nabita. Makanya nabita, idza dakhaltal ghurfa faruddu ilaih. Narik kotama nilakai mulalenna kamara makun rai. Faruddu ilaihi acwe notama lalenna kamarai. Mam sadia acana nabita. Ye kotama kamara elakaimu, acwe kotama kamara. Ye tosi makun remako kue depa. Coba lihat. Tama ni kamara elakaina monromobi manonto pelin na Indosiar. Latu tate 10 wani. Sisan na tama kamara maka dan elakaina inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka dan niga mate bapak, mate nila marupu napa kotama. Lo ni harap pak batun nati passa napa ko may tama. Itu Pak. Acana Nabi Pak. Bahkan baru-baru saya baca di media Pak, Sulawesi Selatan tidak pernah kurang 500 orang bercerai dalam setiap bulannya. Lalenna Sulawesi Selatan, tamatoni to wajoe, tamatoni to bonewe, tamatoni to sopenge, 500 to masara lalenna sulenge Pak. Mamu sediagana janda baru ke lalenna Sulawesi Selatan. Dan apa penyebabnya Pak? Rata-rata penyebabnya adalah HP. 78% penyebab perceraian adalah HP. Magai nasabak makun raya makokoe megangi na pasek na HP na pasek na lakai. Coba kada mite loke pengajian HP na pasek. Min kalinga ceramah na gosok matu mah HP apa? Astagfirullah. Ya, di sana ta HP taruh dia lo HP tak. Ya. Min kalinga ceramah na gosok mah HP, man nasu na gosok mah HP. Manonto mah HP to matindroy sebelum matindro HP na galesu masadingi HP na nagarambang lo kabutingi mah HP mah terru agar ropa sidap pelakai na ti HP na minapasa kebakara kejupan dan ni semana mage nita ko HP silap ko oto ko chamba ni semana bahkan ke Malaysia masasa tawe ni semana lakai na joli-joli dari seni sebab mage ti HP na minapasa na dinang kanapasa ilakai na betul tidak? Nah, maka dia bapak betul, maka na bayangka bini na. Maga Pak. Angka ka kena koro. Ha? Tegi tahun nai.
Dena joka mau lu. Ini jamaah dirahmati Allah, kerusakan terbesar Pak ini. Makanya Nabi mengajarkan akhlak. Aga ampe kedona nabitta Pak, sangkil lebina ampena nabitta denang kana tappu-tappu asen nabinena. Bene pamulanna nabitta namanya Khadijah. Denang kana hobi asenna nabitta makada oh Khadijah. Tapi nabitta naut birengi bene pamulanna ya ummul mukminin indukna sinin atau mataptu. Bayangkan Pak. Jadi mulai sekarang tasilai asana lakaita aja tetap asana lakaita makotoro idi buranewe aja tu mobi asana benita oh indok tang tiga kutu aja ganti nama dengan panggilan yang lembut. Nabi istri keduanya namanya Aisyah denang kanopi nabita oh Aisyah tapi aga nopi rangi nabita ya Humairah wahai istriku yang cantik kemerah-merahan pipinya mam sedih Pak. Lembu dari bita jadi matu Pak ya rodok beneta ko sipo di sini aja mau tamalade jujur maka oh cipo sana tuh si panggil dengan panggilan lembut ya. Nabi memanggil istrinya ya Humairah wahai istriku yang cantik kemerah-merahan pipinya dan saking lembunya Nabi tabu angkanan kasewa waktu Nabi tamadakkai letu di bulana tesemai sange madakka gabu ko parate ka kiolo Pak de tak gawai ko cendai ko. Tapi dia nama agak matruk ya. Bu, madak ke nabita. Ya, madak ke nabita. Ya. Iya tabe. Tapang kau wesi lolo nama madak ke nabita. Nama nabita madak ke je. Ya, saya minum dulu Bu ya. Habis suara. Ya. Bismillah. Alhamdulillah, Pak Ajan madakka. Ya. Bu, Ibu, lanjut. Madakka nabita. Ya wattuna madakka nabita latu bolana. Ya Humairah, madakka ka? Melo ka minum kopi. Ya nabita ko madakkai Pak kopi nilang. Kenapa? Karena dalam riwayat itu ternyata ada di dalam satu kitab sufi ya. Dijelaskan itu di dalam kitab Sirrul Asrar. Maka dia kopi dulu bahasa Arabnya adalah al-quwa, dipelintir oleh orang Arab dengan al-kahwa, kopi. Al-quwa kekuatan. Jadi ko mati nulu tem minum kopi kuat, malesi. Jadi ko angka burane tuliloyo pinu kopi. Iya. Ya ko burane pinu kopi na tiloyo mo pacemme bawa ni kopi. Itu. Jadi kopi itu penambah kekuatan Pak, penambah tenaga. Ya nabita ternyata ya komadakkai letu bolana tidak langsung minum air putih, tapi minum dulu kopi. Kenapa? Ternyata zat kafein kopi mampu menetralisir racun di dalam tubuh sehingga kembali imunitas tubuh. Jadi kopi itu menambah tenaga Pak. Seharusnya macarama ka kue kopi dan riologo tapi aja. Ya, jadi jamaah dirahmati Allah. Kopi itu penambah tenaga. Yeah. Walaupun dalam kajian sains saya tidak tahu bagaimana menurut kesehatan, ya mana zat kafein katanya bisa meningkatkan asam lambung dan lain sebagainya. Allahu a'lam. Yang saya tahu secara agama ada dalam satu kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar bahwa ternyata kopi itu menambah tenaga dan menambah kekuatan. Nabi SAW sendiri narekomadakan melo kopi. Nabi benena ya Humairah, madakka ka melo ka minum kopi. Benena nabita mapari-pari joka mala we pella. Na inapa na pella ya rowaye mala cangkiri mala kopi. Na tapangi lalan na cangkiri kacai. Na inapa mapella ni uwaye na tapangi uwe pella. Na tambe cede we cekke. Na sabak magai kuma pella lade ya kamang inabokka isuron Allah Ta'ala. Na ekia nalupai laloy kasi Aisyah tapangi golla. Degaga gollan. Nah tini olona nabita ya Rasulullah, silakan dinikmati kopi hidangan istrimu. Nah inung nabita ya kopi ne bue Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Menrik macalla tapana nabita magi liwat paina. Magi na liwat paina nasabak dega gagolana. Apakah Nabi marah? De nama cai nabita bude nama cai. Aga napo nabita ya Humairah.
Sini dulu. Magi suruh Allah Ta'ala, saya mau minum kopi berdua denganmu dalam satu cangkir. Ma musa dilembut na nabita. Mapa ko mataro lakay tak bu? Jangan kak degaga golana, angka mo golana, makura cenin ni, agar asal, kau ite tapamu, maca bawa mo timak bedak na deja bisa me bue pela, mate bene nama kada aga we na miya me mo buko bene na di upoji ko diga suruh kalau mak duta no nama muni aga itu, ini jamaah dirahmati Allah. Maka dari itu jamaah dirahmati Allah, lembut kepada istri lembut kepada suami. Itu akhlak yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagaimana mengajarkan kepada umat sehingga idi tomas sila surenge aja lalu ki nato si salah-salah. Idi tomak pali bolai aja lalu gara-gara pasiri bulana, gara-gara cemekna nadena sewa ada. Sebab mega kajaji apa? Gara-gara cemekna na pengadilan 5 tahun. Subhanallah. Bahkan banyak terjadi Pak antara anak dan orang tua. Anakna na caca tomatuanna. Bahkan tomatua na caca anakna. Dan lebih parah lagi Pak, mega terjadi di luar sana pengurusuk masigi dena sewa ada. Halo? Tapi kau di kampot tadi gaga Pak, komin beraga sena pulau aja walau pero senar. Pengurusuk masigi dia gaga si cocok. Maka dia bendaharai ti mana nak kata panitia dia ni sengi keuangan nama sihi itu mate bendaharai mate kata panitia maka aga itu bendaharai nana liam ni motor rodui nama sihi alena si cerita Pak, alena si celah padahal pada mengurus masigi. Betul tidak? Tapi degaga komai degaga. Betul? Mana madorong? Degaga Pak, degaga. Kominroi agak mabila. Ya jamaah dirahmati Allah ini. Bahkan kadang-kadang Pak, apa yang terjadi hari ini? Satu masjid tidak satu hati. Pada mas sempajang, pada set dipuang isompa pong Allah Ta'ala, set di Nabi akka cueren, set di kita akka teninga yang itu akorange, naik ya pada ki mas sempajang, naik ya kadang-kadang dena set di hati. Maka gara-gara sularakna bawa Pak dena sewada, set di Matandri sularakna, set di Mariawa sularakna mapangiwasi. Maka dia rocet dia nasa magatosi ko na matandai lada sularamu na dito na banjiri masigi matit dia rocet dia na makada sunnah ya sunnah iko bida ako mapangiwasi gara-gara takak bere na bawa Pak mapangiwa sit di matandri takak bere na sit di Mariawa mapangiwasi matandri takak bere na Allahu Akbar matit rocet dia na nasa tarika aga siya de ko sabun na matandai lada jarinna. Itu Pak. Dia metode itu na lupa aja. Makanya jamaah dirahmati Allah. Saya keliling ceramah di Sulawesi Selatan, apa saya katakan? Iya tu sitongan naje setange. De nagaga setak ko bar De nagaga setak ko onro minuman keras De nagaga setak ko tu onro ngabotorenge. Tega mana ngilo setange, lari mana ngitama masigi Maka da mana kau stans, maka da iye. Nasabak kau tu onrom minuman keras onrom abotorenge, onrom tempat judi, tempat berzina, de nagaga seta kau tu. Magai nasabak yaro setange, maka de nasen anggota mana ni koe. De na perlu kimonro koe anggota. Tega mana pale lau masigi pengaruh liset na masigi ye na tu na mega liset masigi si salah-salah. Liset masigi de na sewa ada, liset masigi mapangewang. Halo? Bahkan kadang-kadang Pak, pada pengurus majelis taklim di nasi cocok, hanya beda pakai yang bawah, biasa mah pengewa. Nasabah magai salah satu penyakit majelis taklim sampai hari ini dia pernah berubah wita, sebab mega di majelis taklim tuli ucara main, kamu pasti dilasana di napajak. Aga yero salah satu penyakit besar bagi majelis taklim itu adalah napoji mak gosip. Halo? Dia panalat tu upah wecawa nih. Betul na ada na bayangkan alena. Bapak Ibu, salah satu penyakit besar wanita itu Pak napujilat ti mak gosip Macarama di ustase mak gosip si Jawa ite gere ustase na turungi pusat matan relada songkona. La ilaha illallah.
Sedape si kabisi nasa ite gere yano, magai ite gere palsu gencona. Amis ngai ite gere aro macam la isina ite. Mengkalinge cara mata wena tide na paya tina kabice de na gosip bawa tina jama. Nah itu Pak. Bu, ugosip ustaz nasabak mage makko memang ni. Iya na tu ya segosip ko makko memang ni. Iya kode na ko fitnah senna. Mak gosip ko giba asenna. Narik kode na ko fitnah asenna. Giba dan fitnah sama-sama dosa besar. Dega ga makasipa amma ko bawa no urus-urusan aja na muti urusan na to welo murusupa. Gangkana na banding-bandingkan lakai na si bawa lakai na bali bolana. Ite gere bali bolai. De panagan na 5 tau purana otti mak bola batu ni. Iya po ya de nang kamu pitanga nyameng. Mati lakai na makadalima ni anak we pura kumasa de nang kamu manyameng. Wani-wani ko hatta manyameng ti gora-gora makota manyameng. Itu saya jamaah dia. Astagfirullah. Ya. Akhlak. Yang pertama Bapak Ibu dirahmati Allah, tugas Rasulullah diutus di muka bumi ini adalah menyempurnakan akhlak manusia. Bagaimana caranya kita berkehidupan sosial, bagaimana saling menghargai antara sesama, antara pemimpin dengan rakyat, antara rakyat dengan pemimpin, antara anak dengan orang tua, antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri, antara istri dengan suami. Semua sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia. Aga alap diranda nabi ta, namo pusat na nabi ta malabbi to, namo temena nabi ta malabbi to, polo labbi na nabi ta pa. Mana ka malabbi pusat na nabi ta? Pangulut ta Aisyah, mapaddi babuana pa, mapaddi wattan. Halo? Aga sana koy babua mato babua. Wattang di wattang. Apung. Mana yang benar? Babua. Oke, ya, babua. Pangulut ta Aisyah mapati babuan. Waktu na mapati babuan na pangulut ta Aisyah de na melok ganggu ilakain na nasabak matindroy. Matindro na bitta pa, mamam tindro na de na melok pangulut ta Aisyah taddo ilakain na magay mamam lak da itindro na benena nabi agasan na bitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naita yaro pangulut ta Aisyah tetik pusakna nabi ta de na milot tadui paya tu nabi ta ko matinroy masuk pusakna ito si ini ko matinro bebe elona to si sala nabi ta ya nabi ta masuk pusakna pangulut ta Aisyah de na milot gang bilakaina de na pada makun raya makokoy tanya lakaina naganggu na mo lakin na balibulana naganggu manato. Nabi ta Muhammad sallallahu matinroy pak tatik pusakna pangulut ta Aisyah mapedi babuana malay palulu pangulut ta Aisyah malay tisu yana yasa tisu yana yasa palulu nalulu Aisyah pusakna nabi ta nalulu imapakoy ya aro nalulu pure nalulu pusakna naremme ko werinungi na inappa na inup pangulut ta Aisyah paja mapadi babuana pangulut ta Aisyah gara-gara pusakna nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamu sadilapina nabi ta pa mapa komatoro pusakna lakai tak bu coba-coba ni ya konakan nakipat di babua ala kipal lulu pusakna lakai tak patu jumima diawana kalipana napa remme ko werinungi napa minungi kode nang kata tajoli-joli napa na menceri-menceri. Kenapa? Pusat na nabi tapaura, pusat na lakai tadi ko sabuna. Mana boleh sama? Nabi adalah manusia mulia, pusat na bawa baraka, pusat na bawa pemasa. Maka damage na to makadayro nabi tak sangat mulia pak. Jangankan pusat na, temena nabi tak. Engkanang karabita joke dari karomana macue imanituna niga manituna nabita pangulut ta'ali karramallahu wajah macue pangulut ta'ali lokari dari karomana nabita masih ke imelo teme nabita komelo iteme dena sembara teme pak dena pada umat na nabita komendre jupanda masih ke lo teme tapasapa mi bata cempa na lore sulara nanaka ajena siwali na sempuruk batana cempai. Ya Nabi tak dena sembarang pak. Nabi tidak kencing di tempat yang ada air bergenang. 2, Nabi tidak kencing menghadap kiblat.
3, Nabi tidak kencing di tempat yang ada buah-buah di atasnya, ada pohon yang sehat di atasnya. 4, Nabi tidak kencing kalau ada lubang-lubang. Yaitu sidi nang kemak garuang ipak goro-goro itu patimi. Padahal ya ko angka lubang, makanya Nabi tak 2 penyebab. 1, kemungkinan ada makhluk hidup, yang makhluk hidup itu termasuk makhluk gaib, itu bisa membahayakan kesehatan. Jadi biasa tuh kong kemak garo-garuan nunrui jing, nunrui ip agak senai makhluk-makhluk gaib. Nah, itu sidik ipak goro-goro itemi enakan dapat di buah. Nah, atau boro batu lasna. Atau nakan naik penyakit dan lain sebagainya. Kenapa? Purai na temi onron na jingi. Tidak boleh sembarang, Pak. Nabi masih kok melo temi ko darukna malai bila-bila at tarong uway napat tarimay temena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattunna napat tarima temena purai napat tarima nataruk ko jawana po karumay napa natungko nabita natutu iya sekna. Tiba-tiba angke pangulut ta'ali manetun na nabita madakaladering angkani ta'uwaya wana po karumay nalaya rawaye nainong ni pangulut ta'ali capu manang puray nainong angke nabita makanya nabita tegi jo kateme kukoy makanya nabita makanya pangulut ta'ali teme gaje ya Rasulullah Allah ta'ala pura manang iwino magaje ng kateme khairum min ma'iz zamzam makasing irasana na iya we samsangi mamusa ditemena nabita pak makasin na we samsang makanya nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ali nasabak muinung iteme kunade mo akatengi de na mumalasa ila akhir hayat lattu matemu bayangka pak pungan na pangulut ta'ali pura na inut temena nabita de nang kana malasa lattu mate mapa komentar temena lakay ta ha. Jangan kamelo inung ya kopure teme na dena sirang iteme na saman na milo repa inge coba nabi tateme na pak bura teme na lakai tadi ko sengina. Maka dari itu tidak ada yang bisa membandingi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan akhlaknya Allah berikan kemuliaan mapa mula pusakna letuk temena penuh barakah pole ri pong Allah taala. Maka pantas pong Allah taala masalawat ri nabita Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimat. Majapun na pong Allah Ta'ala masalawa iri nabita makotoro malekae sini na to matapo assalawa iri nabita. Jadi pong Allah Ta'ala dulu si bawa malekae masalawa. Alhamdulillah Allah turunkan hujan. Agi baca ko bosim. Napa guru kita nabita ye ko turun ibu sie aja talu baca Allahumma sayyiban nafi'an. Semuanya Allahumma 1 2 3 Allahumma sayyiban nafi'an. Puang paturungaka bosi makbaraka bosi polia dalle bosi polia pamase ya betuan aro ya. Jadi ya komelo ina paturu bosi pong Allah Ta'ala tabacamu ye maka de panguluta Imam Ali nigi baca ye narek tungkat turun na bosi ya tu tawe de na mate dalam keadaan fakir de na mate ya tu tawe dalam keadaan miskin Pak. Itu sangat luar biasa manfaat dari doa Allahumma sayyiban nafi'an. Itu. Jadi orang kayak gini renat tagosok ini baca namo mapallas so tagosok to baca bereluna si magati. Ini jamaah dirahmati Allah. Jadi Rasul diutus menyempurnakan akhlak. Dan yang terakhir, Rasul diutus wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Surah Al-Anbiya ayat 25. Muhammad, saya tidak utus kamu di muka bumi ini sebagai rasul, melainkan hanya membawa satu risalah. Apa itu? La ilaha illa ana fa'budun. Dega gai sumpah, dega ga makbiri dalle, dega ga mapatuo rilene pong Allah Ta'ala. Naisa nabi tamakadero ummaku matu mega ka tepe-tepe. Siko jambatan ala beki, siko jambatan na rimpo italo.
Dito gama pa korobu. Tapat peso ini. Iya na malasa po na nasan ang kakapwenan no isalo imanchi buajay. Iya na lapochoki lepak doko ichoki lepak doko imyongi. Iya kau tahu na lapo na bucul lari. Akidah yang rusak. Agapi makasola pa de na melo mapoto si patalu. Nasa ningi mapoto si patalu mate seddi makadakat de na siddi mo mate mana talu na mo papotora mate to. Iya ko nadapi aja na pa. Nasaba amatenge sarak na siddi bawang. Apa itu manyawa ki? Iya ko manyawa mo ki pasti mate ki pa. Betul tidak? Syarat kematian bukan corona, bukan penyakit. Itu cuma jalan-jalan kematian, Pak. Mega tahu nak kena corona dia nak mati. Mega tahu dia nak kena corona mati. Bukti angka biasa ko pandang liwa sehatna dia gagal sana. Talem macawana na mati. Magai waktu na macawa buang cicca eta sele ni mati toy. Nasaba waktu na buat cicca masamangi balok-balok buang. Nagapaw luna. Ano ba? Ang kata orang ceramah kenapa katulu-tulu tahu? Makanya itu penceramah Pak perlu juga belajar. Mau ceramah langsung nigi tahu mate lalu nama sigi tamai suruga maka raka belum tentu. Angka biasa ko panda mate tama masigi tapi tama mi karempe asena masigi Nako tak listrik mate tegi mon mate ko lalu nama sigi tapi dia na tama suruga tama menau lalu nama sigi. Betul? Belum tentu Pak. Kadang ceramah membuat orang tidak semangat. Pangka ededi ti illo surimunri. Jabatannya tidak dibawa ke akhirat. Harta tidak dibawa ke akhirat. Ya, ini semua melemahkan iman seseorang Pak. Hilang gira. Seharusnya dibalik. Maka da ya tu waram parata itillo akhirat. Ya tu pangka ta itillo akhirat. Ya tu otota ditillo akhirat. Ya tu bolata itillo akhirat. Makutana ni makadapi kicarana. Ya komelo kiti iwaran parata lo akhirat. Sumba masjid, pantai asuhan, kasih anak yatim, keluarkan sedekah, bawa ke akhirat harta kita. Mobil lo kita lo akhirat menyamami. Ya kedua otota areng ustaz sedi. Ya kena tariki malaikat amu gunanya otomu wareng ustaz na pake macarama selesai tilo akhirat areng ustaz. Agar apa? Ya kau telu jadikan ambulans satu kegiatan sosial angkana auto tak letu akhirat. Jabatan gunakan dengan baik membantu orang-orang seperti alena tomatuaki Pak Haji Yunus Panaungi banyak membantu masyarakat Masya Allah. Nafadaki dendre makada anggaran Kabupaten Wajo banyak terkuras demi Covid. Itu transparansi bagi masyarakat. Itu namanya membawa jabatan ke akhirat. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Tilo akhirat pangkata, tilo akhirat jabatata, tilo akhirat otota, waram parata, beneta, tilo akhirat. Pikicarana itu beneta lo akhirat Pak Guru mas sempajang, acangit imak gosip. Pak Guru pikicarana na tutup auratna, itu cara membawa istri ke akhirat. Makanya semua yang ada di dunia Pak, fasilitas semua yang ada di dunia, wadi manang itillo akhirat dengan cara patunru illau maturu ripong Allahu subhanahu wa ta'ala. Itulah tujuan Nabi diutus. Satu, menyempurnakan akhlak. Yang kedua, bagaimana kita menjadi hamba mapasewa maturu lau risisi arajaganna pong Allahu subhanahu wa ta'ala. Yana wala palisa watu nasaba mega niwita tuli cakado megatoni si selle utuna tetong pura si kiri kanan kiri megatoni wita itallo manitina jalli. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.